Danas se i u Srbiji obeležava Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama, a ja ću sada da vam ispričam jednu vrlo zanimljivu situaciju koja nije nekakva priča, bajka, već nešto što se odigralo juče i što nastavlja da se odigrava baš danas. Vidjeli ste da je juče bio protest u Novom Sadu. Sad prvo da razjasnimo jednu stvar. Taj protest nije organizovao narod. Na taj protest nije došao narod. Taj protest organizovale su nevladine organizacije koje se finansiraju sa zapada i organizovali su prozapadni političari. Dakle, Dinko Gruhonjić, Mila Pajić, Miran Pogačar, Bojan Pajtić i svi drugi autošovinisti, autonomaši, srbomrsci koji su mogli da se skupe na jednom mestu, skupili su se na jednom mestu. Ako je bio neko od naroda, bio je slučajno. Ja ću sad podsjetiti akcije koje su izvodili ti ljudi, kao što su vređanje srpskih žrtava u Jasenovcu, kao što su protesti protiv izgradnje crkve u Novom Sadu, zatim brojne akcije da se Srbi proglase genocidnim povodom navodnog genocida koji se desio u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama, zatim za nezavisnost Kosova i brojne druge antisrpske akcije od kojih apsolutno ni jedna, znači ni jedna stvar koju su oni radili tokom svih ovih godina delovanja ne ide u korist Srbima, ide isključivo u korist Zapadu, ide u korist našim komšijama, Hrvatima, muslimanima, Crnogorcima i slično. Dakle, ti ljudi koji su izašli nisu izašli ni zbog kakvih žrtava, niti je ono jedan način na koji treba da se oda počast tim žrtvama koji su stradali. To je jedna stvar. Druga stvar, naišla jedna baka, da li ju je poslao SNS ili je sama izašla? Mislim, to je apsolutno nešto što je nebitno. Dakle, izašla je jedna starica sa paketom jaja da gađa te ljude. Meni je žao što nije bilo hrabrih mladića i devojaka koji su mlađi i da izađu i ne da ih gađaju s jajima, nego da ih gađaju sa nečim, sa onim sa čim je hteo Miša Bačulov da gađa, da polije Skupštinu, zato što oni jedino za to jesu, a ovo jaje su džabe uzalud su bačena. Postoji snimak iz 25 uglova, znači gomila snimaka postoji na internetu, možete svi da ih pogledate, ne morate meni verovati na reč, gde dečko koji volorep može da iščupa, pritrčava toj starici, nasrće na nju, fizički nasrće na nju, razdvajaju ga od njega, on je nju tu i udario, možete vidjeti iz nekoliko uglova snimaka, i razdvajaju ga od nje kako ne bi nastavio dalje da vrši nasilje nad njom. Ako to nije nasilje i ako ćete svi vi da žmurite na tim, ja ne znam. Da li je baba SNS? Da li je baba slučajna žena koja je dojadilo više to? Da li je baba možda neki aktivista? Zašto ne bi ona baba mogla bude aktivista kad je onaj deda na mostu od 74 godine aktivista? Mislim, zašto da nije? Možda je aktivista protiv nevladinih organizacija i prozapadne opozicije. Mislim, ne treba nikakve zaključke unapred donositi. Čitava ta ekipa nevladinih organizacija, prozapadnih političara, aktivista, slučajnih nekih ludaka i botova na mrežama je krenula da aplaudira tom Aci koji je napao babu, koji je nasrnuo na babu, koji je povredio babu. Zatim su podržali ono skandiranje i vređanje te žene. A znate šta je najzanimljivije u čitavoj toj priči? Što su upravo ti ljudi navodno najveći borci za ljudska prava, za feminizam, za prava žena. Oni se najviše tobože bore protiv nasilja nad ženama, a upravo su oni ti koji ga najviše vrše. Znači, ne samo na ulici
i na mrežama, gde ga vrše svakodnevno. Meni recimo svaki dan njih, pa bar 10-15, napiše kako sam kurva, kako sam SNS prostitutka, kako sam udbaška kučka, kako sam ne znam šta sve ne. Iako to nema apsolutno nikakve veze sa životom, niti mene ikad mogao da poveže sa nekim muškarcem, niti je mogao moje ponašanje da nazove promiskuitetnim ili bilo kakvim drugim koje bi naznačilo, koje bi opravdalo taj epitet, ali nije bitno, bitno je oni to napišu. A to je nasilje nad ženama takođe. Sada, oni su prešli sa reči na dela i krenuli su, naravno na koga će Antife da krenu, nego na one najbespomoćnije i da napadaju baku. Fizički. Svi su do jednog to opravdali, aplaudirali mu, govorili mu bravo i šta sve ne. Sa druge strane, imate situaciju Deke, koji je također bio na protestu, koji je došao sa suzavcem i koji je, kako pišu pojedini mediji, povredio policajca. Da li ga je povredio ili ga nije povredio, ja zaista ne znam. Ali ukoliko postoji snimak, sigurno će se pojaviti na mreži. Ja ne verujem da mogu takve neke situacije tek tako da se izmisle. Uostalom i sam će se on izjasniti povodom svega toga. Do sada su se izjašnjavali samo njegovi advokati u vidu nevladinih organizacija koji su žalili Deku. Mislim, meni je zaista žao što se to desilo i oni koji su vršili nasilje nad njim svakako treba da budu i suspendovani i da odgovaraju, kao i oni koji su njihovi šefovi. Ali takav selektivan odnos uoči dana kada ceo svet, jel te, obeležava taj dan protiv nasilja nad ženama, oni kažu da to nije žena, nego da je ta baba SNS. Iako možda i nije SNS. A i da jeste. I da jeste. Da li vi shvatate koliko naših baka, deka, naših komšija, naših poznanika i ne moraju da budu članovi SNS, ali imaju određene simpatije prema predsjedniku, imaju određene simpatije prema određenoj stranci. Jel neko treba da im uskrati to pravo? Jel treba neko da krene redom i da ih ubija? Pošto evo, ja danas, kada sam napisala koliko je to selektivan odnos prema nasilju, prema toj baki i prema tom deki, kako se to opravdava, dobila sam toliko uvreda da je to neverovatno nešto. Nekenja i droljetino, puši sektašice, kažem, sad ću još da vam nađem, Vesna za K besna, vikat ćeš ti femicid kad vas budemo jurili po ulicama. Zatim me lik pita, jel voliš na keca ili nulu da te ošišamo? Mislim, možete slobodno ući na moj Twitter nalog gde ima toliko uvreda. I to ne samo uvreda, to su pretnje. Pretnje kakav bi onaj nesrećni Vidojković poželeo da dobije, zato što se deklariše kao najugroženiji srpski pisac. Ali to vam je slika i prilika. To je ta druga Srbija. To su ti borci za ženska prava, to su ti borci za feminizam i slične stvari. A ovamo, ne samo što bi jurili i ubijali svoje neistomišljenike, ja nisam član SNS-a, nikad u životu nisam bila član ni jedne stranke, niti jednog pokreta, ali dakle oni ne bi ubijali samo te članove, već bi ubijali sve svoje neistomišljenike. Dakle oni bi ubili cijelu Srbiju da im neko to dozvoli i ostalo bi njih, ne znam nija, 50-60 hiljada, ako ih ima i toliko. Eto, znači, to su ti ljudi, nasilnici i licemerni, odvratni gadovi.